بله تماشاوان نیجا ما بحثا وان ناکوکیان دنابرا هر دو ولاتان دکر که روش بروش ده شر گوتنان ده تونتر دبن زمان هر دو آلیان هر چقاسی یه ترکیه زیدتر تون ده بحثا ایری شکه دکه با سر یونانستانی سر و کمار ترکیه دبیجه دبه کوشه و که جنشکه و ام بسر یونانه ده بگرن اگر هاتو شرک رو بدد نابرا یونانستان و ترکیه ده هزا سربازی یاوان هر دو ولاتان چه قاسه هم دخوازن نها بدنه برهف چه هزا بجایی چه جیا آسمانی امی جهجمارا لشکران دست پی بکن هر وها بچه یا سربازی یا کوجبوی ارتش هاتیه ترخان کرن بچه یا برگریه یا ترکیه 9.6 میلیار دلار ده دمکه ده کویا یونانستانه 6.6 میلیار یورو نه هجمارا لشکران لترکیه 350,000 لیونانستانه 107,000 لشکرین ویهنه امی بحثا همو آمورین لشکری ین ترکیه و یونانستانه بکن که اگر هاتو شرک رودا و چه قاسی بکاربن لهمبری هفدو راوستن لشکرین یدک جی هنه بگمان ده هر دو ارتشان ده 350,000 لشکرین ارتشا ترکیه ین یدک هنه آمادنه دمکو گازی وان بکن بچن ده چپران ده شر بکن ین یونان 200,500 سربازین یدک ین ارتشا وی ولاتی آمادنه امین ها بین سر هجمارا تانکان کود شرد باندورک وان یا یکالی کرهیه لترکیه 3,022 تانکین شرحنه لبرانبری و لیونان 1,243 تانکین ویهنه امین ها جی بحثا درونان بکن و ده شرین ویداویه ده بطایبتی لتمام شرین لسرانسری دنیای چکه که گلکی بباندوره ترکیه دست به چیکرن آوان جی کریه جبر وی که هجمارا درونین ترکیه ده سر صدیره ینها ده دست ارتشاوی ولاتی دنه و باوای که جالاک بکارتینن لهمبری وی لیونانستانه چند درون هنه جدو حیا 10 درونان ده دست ارتشا یونانستانه ده هنه که او جی اسرائیل کرینه ام بین سر آمورندن ین کو دشردتین بکارانین و که نمونه اتومبیلین زرخی کو ارتش باوای کی چالاک بکارتینن لترکیه 11,630 اتومبیلین زرخی هنه کو دشرده دکونه کارو باوای کی چالاک دینه بکارانین لبرانبری و ای یونان چندن 3,845 اتومبیلین زرخی ده دست ارتشا یونانستانه ده هنه که ده دما شرده پیوستی ارتشان گلکی بوان اتومبیلان ده به ام بین سر بالافرین شر دیسا یک جه آمورین هری بباندور ین شرین و 100 ساله ده ین ترکیه 206 بالافر ین شر ده دست ارتشاوی ده هنه لهمبری و ین یونانستان 187 بالافرین شرن پرانی ین ناتونه گلک جوان جه فرانسا و هر وها جه اسرائیل جی هاتنه کرین هلیکوپترین شر چندن ده دست هر دو ارتشان دنه هم ین شر هم جیین و گوهستن و لوجیستیکی امین ها بحثاوان بکن ین ترکیه 104 هلیکوپترین شرحنه به دست وی ارتشه ده ین یونانه لبرانبری وی 29 هلیکوپترین شر اگر ام بحثا هلیکوپترین دن بکن ین کودیسا به تایبتی دکاری و گوهستن و لوجیستیکی ده تین بکارانین ین ترکیه 471 هلیکوپترین لوجستیکی و گوهستنینه لبرانبری و ین یونان 207 نه اگر ام
بحثا هێزên دەریایی bikin ji ber ku her du welat jî li qeraxên deryayê cî digirin hêzên deryayî roleke girîng di şer de wê bibînin eger hat û şerekî rûda. Li Tirkiye 12 keştiyên bin deryayî hene yên bin avê û piraniya wan ji Almanya hatine kirin. Li hemberî wê ên Yunanê jî 11 keştiyên bin deryayî hene ku amade ne di şer de bêne bikaranîn. Her wiha keştiyên şer di nava her du artêşan de jî têne bikaranîn. Sînorê di navbera her du welatan de ji ber ku piranî deryaye wê roleke girîng ya hêzên deryayî di şerekî de hebe. Li Tirkiye 16 keştiyên şer yên jêrderyayî hene. Li hemberî wê li Yunanistanê 13 keştî amade ne keştiyên deryayî yên şer ku di gelek waran de têne bikaranîn. Ev amûrên leşkerî hêza leşkerî yan her du welatan bû ku me ji we re pêşkêş kir û me da berhev.